كن برمسا خينيا خطا سدفا درسي أحكام رمضانات. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كينيا قاليب قاري كن برمسا خينيا خطا سدفا درسي رمضانات يخاهو درسي أحكام رمضانات. barumsa keenya guyyaa irraa keessattis waan gaggaarii fi waan jajjabduu qabxiilee ijoo hanga tokko wajjin laalla gurra qalbii qaawun hordofaa isiniin jechaati kara barumsa guyyaa irraatti wali qindeeffannee tarkaanfanna. barumsi keenya jalqaba bakka irraa kaanu hal yajuuzu li ahli baladin as-sawmu wal fitru i'timaadan ala al-hisaab al-falaki. warra hisaaba irratti hirkatanii warri biyya takkaa soomanuu fi furuu ni qabanii gaafii jettuutu dhiyaate. ni jira khabiirrotii takka nuti warra adadaati jettee ta akkanumatti lakkaawwattee soomantuutu jira akkasuma mallee warra urjii lakkaawu yookaan warra guyyaa fi ji'a lakkaawu warroota kana jira warra lakkoo isa waggaadha akkanuma lakkooynee beeyna jee soomanni baranaa za akkanaa ta'a iiddi baranaa guyya akkanaa taati soomanni baranaa guyya akkanaa ta'a wanti baranaa akkana akkas taati jee warra waan kana lakkaawutu jira isaan kana irratti hirkatanii soomanuun yookaan soomana furuun ni dandeema. isaan asuma taanii waggaa kana guutuu lakkaawanii lafa kaayanii eega lafa kaayan booda iiddi baranaa guyyaa akkanaa taati soomanni baranaa guyyaa akkanaa taajanii asuma lakkaawanii fixanii jiran duru bar soomana ganaa dhufuu taa'u duru amma fixanii jiran iida ganaa dhufuu teessu isaan duru lakkaawanii lafa kaanii fixanii jiran isaan kanarratti hirkattee iidaas godhuu isaan kanarratti hirkattee soomanuu ni dandeemaa hii gaafiyattuu dhiyaate waan baratan kana isinillee nama barsiisuu dandeessanii beekaa. namaaf adda baasuu dandeeysan namaaf himuu dandeeysan nama irraa qabuu ni dandeeysan badiirraa kabadi jiru yoo gartan irraa qabuuni katoltuu irra jiru yoo gartan jajjabeeysuuni katoltuma sanuu hin qabne yoo gartan ittiin jajjabeeysitanii kanni toltuu tana baratee hojjetu godhuuni irratti carraaquu qabda waan baratan kana nama barsiisuun dirqama keeysanii beekaa qaceelloo barumsa isinii dabru hordofaati gaafa biraa barumsa guyyaa tokko baratan irraa deebitanii naman gaafattan nama gaafatuuf yoo deebii kannuufaa taate malee waliif galla. وان دي بسم علماء الإسلام لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم هم بقوا ورى لكويسان رتير كتني صومنون ورى عددار رتير كتني صومنون ورى عددا جلد يمني فرون هم بقوا جنجشنا بيتي بجشنا قارم ربي الرتي عجرات مال جنبين صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته باتي أركا صومنا أركا فرا جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم أركا صومنا أركا فرا yoo duumeysi jiraatee baatiin kan argamne taate shaabaana guyyaa 30 lakkaawwadhaa guuttadhaa soomanaa nuun jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam fa'allaqahaa sallallahu alaihi wasallam birru'ya nabiin keenya soomana baatiin guutamuu rarraasan furuufillee akkasuma arkinee soomanna arkinee furra lakkoofsa wanni jaan takkallee hin jirtu baatilee jalan deemina waliif galla اتيان سنة إن شاء الله تعالى قافي تيان تتركان فنا من الذين يباه لهم الفطر في رمضان وروني رمضان خيسة صومنا فراني قيا ناتشون إساني بكا وإيه نفادا نما ميكا وجل الله نور دفا ما قبتي إن جبتون تنا تيسن اللي يروي الدو قافة شالتن أباخيات دلومي صومنا دندو أبلوخيا فيان قبل صومنا دندو كم قونا قافين تن قافي روم رخاول تدوان تيف برقل بكا ونور دفا إسنين جنة الذين يباه لهم الفطر في رمضان أقسام والرباطي رمضانا خيسا صومنا فرون إسانيف حلال تهو نموت هدودا وجل الله إن شاء الله بك هدو قودمني قودو تخنا إن شاء الله تعالى جلد يمن الله توقف هذا المريض نما فيان قبن ركوبستا الذي يتضرر بالصوم نما يونين صومنا جي صومني سميدو خن اللين صومنا نفرات تكا قبضو نف أتريف ديو سجراتي فيان قبن fayyaada baa ta'uu keetii wajjin soomanuun khasimiitu gaafa taate soomana sanni furtamalee if cinqitee soomantee lubbuu tee miidhuun hin barbaachisu lubbuu jirtuu soomana waan ta'eef jechuudha lammaffaadha almusaafiru nama imala deemaa jiru namni imala gubbatti argamuus imallii fiifuu muraa azaabaati kuma nabiin keenya jaan as-safaru qix'atun min al-azaab imallii muraa ibiddaa irraa taate kanaaf namni imala gubbaa jiru fiifuu qixaatamuu jira soomanuun itti ulfaatti waan ta'eef soomana ni fura لما قبضوا صلاة دركا لما في الراديبس ودليلهما قوله تعالى خنر الرقان جج ربي ولانات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية نمني باتي رمضان اسم الرابي يجرها صومنو نمني إملا قباجر يخاو خفيان قبني فريق ياسل لكاوته
gaafa biyya deebi'ee fi gaafa fayyaa harkatee qadaa haa kafalu kun jecha rabbiiti subhaanahu wa ta'ala waliif gallaamiin namni fayyaa hin qabne soomana ni fura jechuu irratti ragaan jechuma rabbii kana namni imala gubbaa jiru soomana ni fura jechuu irrattis ragaan jechuma rabbii kana namni osoo biyya jiruu baatiin ramadaanaatti seente haa soomanu namni fayyaa dhabe osoo biyya jiruu yookaan ka biyya irraa bahee imala gubbaa jiru guyyoota hanga kana keessa soomana furanii ka fayyaa dhabees gaafa fayyee soomanee kafala ka imala gubbaa jirus gaafa galee soomana guyyoota fureessan lakkaawwatee kafala haja rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana kasadaffaadhaa namoonni soomana furuun isaanii falaalii alhaa'idu dubartii laguu yookaan daraaraan baatiitti jiruu fi wan nufasaa'u dubartii dhiini da'umsaa irraa yaa'u tullamaanis ni furtii qabadhu sadaffaa irratti warri argamu kan soomana furuun isaanii falaalii dubartii laguu fi dhiini da'umsaatti jiru amma jarri lamaan kun yoo soomananillee haraam dalaganii hin qeebalamu soomanni isaanii dubartiin dhiini laguu irraa yaa'u jiru soomantullee soomanni sii baatil hin qeebalamuuf dilawiteetu jirti talaguu qabdullee niin jaaladhattee yoo soomantellee dilaawu jirti malee soomanni sii irraa hin qeebalamu kanarratti ragaan hadiisa bukaarii muslimiitu jira kaayyoo aishaan gabaabtu rabbii sii irraa jaalatu haadha teenya akkana itti haati mumintoota كانت إهدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أكنت dubartoonni keenya hedduun gaafa nabiin keenya jiru yookaan takkaan teenya heeydaa'uudha turre yookaan laguun nu dhufuudha turte yeroo laguun nu dhufte kana soomanaas furuudha turre salaataa dhiisuudha turre soomana qadaa kafalaa nuun jennu ajaja ergamaan rabbiiti salaata ammoo qadaa kafalaa jee takka nu ajajee hin beeku jetti waliif gallaamiin takkaan teenya heeydoytee hoggaa laguun itti dhufte soomana furti salaata dhiifti soomana qadaadha kafalti salaata ammoo qadaa kafalaa jaamee wanni isii ajaje takkalleen hin jirtu waan ta'eef soomanni qadaa kafalama salaanni qadaan qabu maaliif jennaan guyyaa hunda salaatama waan ta'eef ammas waajiba yeroo qabu waan ta'eef soomanni yeroon isaa yeruma takka yeroon san gaafa dabartee qadaa sirra jiru ni kafalta soomana salaata ammoo qadaan kafala yoo ta'e guyyaa hunda jira waan ta'eef guyyumatti qadaa kafaltuuf yeroo itti kafaltuu hin qabdu san ittuma dhiifta firraa afuraffaa irratti namni soomana furu alhaamilu wal murdi dubartii garaa qabduu fi tahoosiftu ni furanii ija soomana ammas واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ودع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرد حديث كان جوتو جرا نبي كان كان جنة غرام ربي رتي اجراتو ربي انچنا صلاة نما يمل غباجر را لفخاي akkasuma soomana guutumattuu cinaa irra lafa kaayee jechuun baatii san keessa irra lafa kaayee eega baatiin san baatee biyya deebi'ee booda ni kafala jechuudha beekta salaata ammoo lama lama salaatan dhiisoo guma sanuu soomana ammoo guutuma firraa dhiisee hoggaa soomanni bee booda eega biyya deebi'ee qadaa san lakkaawwatee kafala akkasuma dubartii garaa qabduu fi tahoosiftullee rabbiin soomana irraa lafa kaayee jan nabii keenyaatu kana jee hadiisni kaamati ka tirmiziiti ka abii daawuti ka nasayiiti وعليهم القضاء دبرتين غرا قبدو في توصفتو غافا خوسيدا سنكايسا چبات غافا الف سنفرا ديسه لفبوفت سومن ودا قبن قدا خفل ودا قبن وليف غلابين نما فر وجه الله لما فيدبا نما مل غبا جرو دبرتي لغو في ديني دومسا رايا جرو هي دي في ديني دومسا رايا جرو دبرتي الف غرا قبدو في دبرتي ارما خوسفتو soomana ni furan amma ta hoosiftu yoo dadhabde malee bilaashin furtuu qabadhu nagama hoosisattiin jirettanii soomana furuun hin ta'u ulfaan garaa qabettanii nagama soomana furuun hin ta'u yoo ulfisan ka isin dadhabsiisu taate malee yoo sababa isin nyaataa fi dhugaatii irraa if qabuutiin ulfi isin garaa jiru san waan nyaatu dhabee isin garatti kan miidhamu taate malee yookaahuu sababa isin soomantanii nyaataa dhugaatii irraa if qabuutiin ilmoon isin harkaa qabdan waan isin irraa luydu dhabdee kan miidhamtu yoo taate yookaahuu sababa isin harkisuutiin isinummaan wanneen isin harkifattee kan laaffattan yoo taate yookaahuu kan miidhamtan yoo taate isin miidhamuu irra fayyaa teessanii caala ilmoon isin irraa miidhamuu irra fayyaa ilmoo teessanii caala gaafa soomana furtanii gaafa biraa kafaltan yookaan ammoo bilaash akkanumaan laafiftanii garaa hin qabettanii soomana furuun akkanumatti ilmoon ho'isu jirettanii kan dadhabin kan ilmoon isin irraa hin dadhabin kan isin hin dadhabin soomana furuun hin ta'u beeka waliif galla haaya شنفادا نمني صومنا فرو على عاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه نما فيدبا نما دلچ ددبه دلچ دلو ميساتي صومنا ددبه خن اللي صومنا نفرا يخاو فيدبا خن الرا زلالم فيتو جرين
kunilleen soomana ni fura waliif gallaamiin fayyadabaan gosa lama laal tokko fayyaada beeka fayyu baatii ramadaanaa keessa san yeroo soomanaa san soomana fureetuma hoggaa ramadaanni beekataa kafala kun ammoo dadhabaa zalaalam hin fayyidu doktoroonni amanamoon doktoroonni islaamaa kan dhuguma saniin rabbitti amanan kan namicha kana toltuu jaalataniin kaamtuu namicha kanaan jibban ati zalaalamattuu hin fayyitu yoo janiin kun ammoo zalaalam soomana ni fura waatu irraa kafalamaa itti gayyaana jaarsa dullachaa mata dhibbaa fi wayii soomana dadhabe kunis waatu irraa kafalamaa hin soomanu itti gayyaana inshaallahu ta'ala maaltu irraa kafalama waan juu waliin laaluuf jiranna waa shan gubba jirrama hadiisa bukhaariitu jira abdullah ibn abbaasii toodeysa rabbi irraa jaalatu وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آية ربي خنا دليل فتي عبد الله بن عباس ور سومنا سومن ودنديني سومنن ور سومن ودنديني خفلتي رقبن ثم خفلتين جنة مسكين نياچي سودا عبد الله بن عباس كنجا ليست بمنسوخة آية نتون انشارمني هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة دلتي تركفها في جار سكمل دلومي تركف خلافة خسومن دنديني في تسومن ودنديني بانا أي الذين لا يستطيعون أن يصوما ورسومن ودنديني فليطعما مكان كل يوم مسكينا guyyaa hunda bakka silaa soomanaan oolan san nyaachaa oolanii galgala miskiina tokko nyaachisan isaan lachuutu lubbuu isaanii irraa miskiina tokko tokko akkana tambii bakka kana irratti waan takka talaaluu qabnuutu jirra itti dammeeyne qarara sheekh muhammad saalih al-usaymiin rahimahullahu ta'ala annahu in qaddara shifaa'ul mariidi in qudira yoo kan ni fayyadu kubsataan kun jaamee khallaalamu yoo kan ta'u taate namni fayyaan qabne kun ni fayya jaamee khallaalamu yoo taate yukhaahu marada laa yurjaa baruuhu falaa yuxaalibu biqadaa'i maa aftar namichi kun dhukkuba kanarraa ni fayya yoo kajaamuun taate waa takkallee miskiina nyaachisuu ogguma baatiin san baate kafala yoo immoo dhukkubarraa hin fayyu jaamee kan walii galamu taate wanni qadaa kafalu takkalleen hin jirtu wanti irraa soomamuus hin jirtu maaliif jennaan miskiinumarraa nyaachisuudha ganamuu galgaluu yeroo inni soomanaan oolee galgala inni soomana furee nyaachaa oleemi galgala miskiina tokko yaamteetuma irraa nyaachifta yookaan akka ulamaan jaanitti khiilo lamaa fi cinaa galgalatti irraa kafalan jawwaa miskiina tokko nyaachisee quubsu wali qabanii guyyaa 30 Anas ibn Maalik faan akkasif irraa kafaluu turan gaafa dulloomanii soomana dadhaban wali qabanii bakka takkatti guyyaa 30 san kiiloo meeqata kiiloo 75 moo akkasii irraa kafaluu turan bakka takkatti yookaan ammoo galgaluu miskiina tokko yaamanii nyaachisanii quubsanii obaasanii gaddiisan sanumaatu bakka silaa soomanaa san bu'aa fi bal'inaan inshaallah darsiitti aan turre laala darsiin tun dheerattee jirti har'aaf asumaan nagaa waliin dhaammannaa namoonni soomana furuu rabbiin isaanii fayyame namoota hangasii waliin lakkooyina kanaa jechi tokkolleen hin jiru gammoojjii biyya arabaa keessa gaalatiisu jirra aduu dhukkeen ukkaase janii soomana furuun hojii biyya arabaa hojjechuu jirra mana namaa keessa dalaguu nu dadhabsiise janii soomana furuun wanti kan akkanaa kun aibiidha irraa fagaachuu qabna inshaallah hunda keenyaa warra khayrii irra soomane nagaa fi fayyaadhaan qeebaltiidhaan gaggeessu rabbiin waa taasisu namoonni soomana furuu rabbiin isaanii fayyame nama fayyaa hin qabne kabooda fayyuu taa'u kun baatii ramadaanaa keessa furee booda qadaa kafala walii gallee jirra nama gartee imala gubbaa jiru kunillee imala san gubbaa yeroo jirutti soomana furee eega galee booda qadaa kafala walii gallee jirra dubartii laguu fi dhiini da'umsaa irraa yaa'u jiru tunillee yeroo saniif soomana furtee eega dhiini irraa dhaabbate booda soomanti waan hafeef eega xumurte booda guyyoota hanga furte sana eega soomanni kumbee booda qadaa kafalti baatii shawwaalaa keessa isii mijjaaye akkasumatti mallee manguddoo laaffattee soomana dadhabdee fayyadabaa zalaalam hin fayyitu janiin kun nama nyaachisanii waliigallee jirra dubartii ulfa garaa qabduu fi dubartii ilmoo hoosisuudha jirtu tunis soomana furtee yoo dadhabsiisu taate booda kafalti waliigallee jirra kanaa ichitti anaaf isin jabaannee hidhannee soomanuudha qabna rabbii warra soomanee qeebaltiin gaggeessu nu haa taasisu jechaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh